Kublai phibaro sai sinpat te hakane ka video kabamta ngan pentip syafi yaki kubo laikam apo is Jantihil district Liriat bat kalapan mi hadu arpot likipus baro badya kini kipus bapio ban apply kade yaki kandidat ki balapan dep yaka kelas 12 syajrong bat kalapan mi hadu arpot likipus na kamta ki balapan dep yaka kelas 12 kila ban apply ya kini kipus te sasngap ya kini ka video hadu kabakut kenang bapin tip kambanya ya kini kipus badya ki wikijing.com namar ya kini kipus pihaban apply offline omday online te kalakot application yaki kandidat na kamta kipus helper te kalakot application yaki kandidat na kamta kipus helper haka pre primary SSA kabadan hais Jantihil district badya kini kipus kandai haka contractual basis kane kandai kontrak omday permanen te last date kan bak hadu bakin pedang yaki application form pat kandai hadu ka 1 tarik benai April arajar arpusan te sakan mau bah ka last date hadu 1 tarik benai April arajar arpusan teman tangin ya pejno yakin kipus kadai helper haki primary school kipus kibalaj hadu arput libaro kasnem bapi ban apply kat kum kisnem balabu daka sarkar Meghalaya ka initial qualification part kadai class 12 pass with 45% above and eager to work with children. PD menpendep ya ka kelas 12 bat PD rubanyo lakum-lakumno 100% syajrong baryak di kipus kadai ha kabaidai bat ki kena. Tekum no ban apply ya kini kipus eligibility and suitable candidate should apply in the standard form of application along with self-attested copy of SC/ST certificate, marksheet, birth certificate, residential certificate, experience certificate, 2 passport size photograph, and contact number or email. The certificate document in original are to be produced at the time of interview. Kibakwa ban apply ya kini kipus kihaban apply offline da ka bapi submit da ka standard form badia ki dokumen kum ki ST ki marksheet ka snem kha ka certificate nang ki experience da pidon batar telikidur passport bat pidai ruban ay ya u mobile number dan ka email nang bakin pentip yapi anda ladai kapor interview bat ki dokumen kindai banlong self attested badya ki dokumen hakapor bapi submit pidai ban ay da ka original dokumen lada pi ay jong kiwe kamut kilasya reject lane kimpudang yapi te ya ka standard form phila mandalut na ka description below tengalabu ya kaling bat phila rubanyo haki cyber namar ya ka standard form kat ki bakwa ban apply ki la ban download te ka jingsiu ya kini kipus ka daitang san hajar tingka ka fix pe haka si banai bat pidai ban penpoi ya ka standard form Syak office jongka district mission kon koordinator SSA is Jantihil district Kliriat hakapor ba long office hadu ka sabu jajan mit hadu ka sautrik banai April arajar arpsan te kiba kwa ban apply kini kipus te salen akam kuloi bat yak wi kijing kam te tang kini kijing pentip hakabedai ba kini kipus kublesibon